Amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa Muthingi TV miaraho ya muthenya wa umuthe nimwihoko wakwa ati muthenya waku wafu ni mwihoko wakwa ati muthenya waku wa furahi ni ukiambiririe oro wega gikunyita ugeni thiini wa gikunjuro gitu kia mohoro matha ici ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge no mbere ndaya eke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Kwa sasa tuko hapa shule ya upili ya Njoroge ambapo tumepatwa na hii janga la moto ambao umeweza kushoma bweni. Makiria ma arutwo magana mere kuma thukuru-inĩ wa Nduru mwena wa Nyahururu mekorete makirara nja thutha wa nyũmba ciao cia toro kuhia. Wanakuliwa na baridi, wako na shida kubwa sana, wameenda kuishi chini ya miti, wengine wa sasa wameacha maboma sao, sasa wanahangaika sana. Aikari a Laikipia ya ithwiro kwendekithia thirikari kũhiũhia mwongororio ũrĩa ĩratabania wa kũhamũrithia itoi mũtitũ-inĩ wa Mukogodo. Rũhonge rwa ihoto cia andũ bũrũri-inĩ kũria thirikari kũhiũhia ũthuthuria wa ikuũ cia Shakahola. Nguririkanie no ukorwo ukiaraniria nani kugerera kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na kuri mwena wa Facebook ni Muthingi TV kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Tukiambiriria ni ati ngwataniro ya Azimio la Umoja ni iratabania igongona ria mitha ria hamwe ria gucakaya aria magurarire thiini wa mirurungano thutha wao gutharikirwo ni maabitha a borithi. Ngwataniro ino gitongorio ni atongoria ayo anene ari hamwe na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka hamwe na mutongoria Mohoro Wera Uhuru Muigai wa Kenyatta magikinyaniria igongona riri niguo gukorwo magicakaya na family cia aria makuire hingo ya kururungana na igongona riria rirathie na mbere na gutafanio kuria mucii munene wa Karen guku kaunti-ini ya Nairobi. Shimani zako tunakuabudu Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani tunakuabudu Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu Yesu. Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu. Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu Yesu. Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu. Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu Yesu. Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Heshimani zako tunakuabudu. Mbingu za ubiri utukufu wako, anga itangaza kazi ya mikono yako. Mungu mwenye enzi, mwenye mamlaka. Makofi kwa Yesu na mbingu za ubiri utukufu wako. Ni igongona riria rirathie na mbere kuria mwena wa Karen guku kaunti-ini ya Nairobi kuria mutongoria wa kiama kia Azimio Raila Odinga manyitanire na President Mohoro Wera Uhuru Muigai wa Kenyatta nundu wa guthie na mbere na gucakaya family iria ciakorirwo igite andu ao hindi ya mirurungano iria irakoretwo kuo kahinda ga ciumia igiri. Ni riboti irathie na mbere na kwiyumiria. Make sure no ikara hari uguo nenda-ini citu cia ukinyaniria tuguthie na mbere na ukorwo twigutariria uria igongona riri rirathie na mbere. Tugitigana na icio ni ati arutwo matanyiheire magana mere kuma thukuru wa sekondari wa Ndorere wa Nyahururu matigitwo mathiko-ini na o ni thutha wa
nyumba ya gukoma kugwatwo ni mwaki na kuringana na urugamiriri wa cukuru uyu kugerera munene wa githomo thiini wa gicigo mbunge kia Nyahururu niwe Samson Burugu arauga mwaki uyu uranjiriirie mathaini ma thaa 2:30 cia hwaini riria arutwo marari irathi nene ugite uthuthuria wa kiambiriria kia mwaki uyu no urathie na mbere na gukorwo ugitafanio. Samson Burugu katika gatuzi dogo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Kwa sasa tuko hapa shule ya upili ya Njoroge ambapo tumepatwa na hii janga la moto ambao umeweza kushoma bweni na vijana. Tumearifiwa tu moto ulitokea hapo saa 3 kasoro dakika 20. Hii bweni imeweza kuchomeka yote, ingawa mwalimu mkuu na kaimu mwalimu mkuu waliweza kuarifu vitengo mbalimbali kama OCS wa hapa Nyahururu pamoja na maafisa wa jinai na pia wahusika katika kaunti hii ya Laikipia, ambapo waliweza kutuma magari ya zimamoto kutoka hapa Nyahururu Laikipia na Karao Nyandarua. Waliweza kupambana hiyo moto, lakini vitu vingi vya wanafunzi vilichomeka. Wakati janga hili lilitokea, wanafunzi walikuwa kwa madarasa na kwa hivyo hatujapata jeraha yote, wanafunzi wote wako sawa na tumeweza kuangalia kuona wote wako sawa. Mwalimu mkuu pamoja na walimu wake wameshikana kwa pamoja na kuchukua hesabu ya wanafunzi vijana wote ambao bweni hiyo imechomeka. Wako sawa, hatuja kuwa na jeraha. Na wazazi walikuja kushuhudia mambo na shule imetulia. Hatuja kuwa na jambo mbaya. Kwa hivyo bado hatujaweza kujua kiini cha moto huu. Upelelezi utaendelea kutoka vitengo mbalimbali. Tunatarajia watu wa Kenya Power, watu wa Public Works, pia DCIO. Na tugakiona iyo ni riboti ya kieha muno makiria na twekihoka ati maabitha a borithi ni maukoro magika uthuthuria nundu wa kumenya kihumo kia mwaki uyu. Tugithie na mbere ni ati aikari a Mukondogo ya Waitherero kaunti-ini ya Laikipia ni marakaira thirikari guthie na mbere na muongorurio wa kuhamurithia itoi kuma mutito wa Mukondoro na ciana igithie mathukuru ni irakorwo ikinyitwo ni guoya. Mauritie thirikari gukorwo makihiyuthia utungata uyu nigetha mahote guthie na mbere na kuruta mawira mao. Na kuishi kwa makifu kwa chini ya miti, alafu na watoto meteseka sana, kuna kitu ya kufunikana, hakuna chakula, hakuna kuenda shule. Sasa umeaffect sisi sana, lakini sisi anamwambia serikali kama tawezekana wafanye hii operation haraka haraka, alafu sisi turudi manyumbani kwetu ndio tuende tuseto. Ombi letu kwa serikali leo ni hivi: sisi kama viongozi wa Laikipia na pia wananchi hapa mtasikiza kutoka kwao, hakuna mtu hata moja anapinga kwamba wale wahuni wasifurushwe katika msitu huu, lakini ile tunaomba ni kwamba wale wakaaji asili wa serikali ikuwe na mikakati maalum ya kuhakikisha kwamba wanalindwa na shughuli zao za kawaida haijafurushwa, elimu ya watoto wao. Ukiangalia saa hii Bokish Primary imefungwa, Sieku Primary imefungwa, Lokusero iko na watoto chini ya dhuluthi moja, na Kurukuri iko na watoto chini ya watoto 20, zaidi ya watoto 200 wameenda. Kwa hivyo ukipata watoto wamewacha shule kwa sababu wazazi wao wamefurushwa, inakaa sasa ni kama tunarudisha maendeleo nyuma. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa unyenyekevu wahakikishe kwamba wakaaji asili wa msitu huu wamelindwa, mali yao imelindwa, shughuli zao zinaendelea bila kusitishwa,
lakini na wao washughulikie vilivyo ambaye wamekuwa ni kero katika msitu huu. Nimeona wamama wanaumia sana kwa sababu wao wamama wametoroka, hata wameacha mabomba sao, wameenda kukaa chini ya mamiti na wanaumia sana. Baridi wako na shida kubwa sana, wameenda kuishi chini ya miti, wengine wa sasa wameacha mabomba sao, sasa wanahangaika sana. Na tukaekihoka ati thirikari ya kumakorea akaunti ya Laikipia ni gukorwo igithie na mbere na kurora aikari nigetha mahote gukorwo magicokereria mawira-ini mao na ciana ihote gukorwo igithie mathukuru. Tugithie na mbere ni ati rita ria mbere aremi a muhia kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni mahotete kugetha na kwendia muhia thutha wa ya kuhanda, makiuga makiringithania na uremi ungi. Uremi uyu wina umithio munene na ndurabatara mbura nene, amu gicigo giki ni kiamukagira mbura nini. Toria mwandiki witu Timobi wa Monyere aratariria. Kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga kiraigweta muno na uremi wa mucere, no riu aremi aya ni mambiriirie kuiyukia uremi wa muhia ireta njira ya gwekuria na kugarurira urimi. Tukienda kurima coga muno kana niguo muhia tondu urimi wa nyanya ukoragwo iguru muno. Kurima nyanya mwibuthirire ya mbeca cia nyanya iguru muno. Ugu nikio turona urimi wa muhia wina baita tondu tutirabuthira kindu kingi no kiria ndamieri 3 ino comparison muhia ni mwega muno tondu uratake very short time na utiranindi a lot of labor. Koguo muhia ni mwega na rama tabandite muhia ngumera metikire kubanda muhia kura marabandaga mbembe tondu muhia ni mwega na ni uraretere mundu kindu kia raithi. Ubunge wa Mwea mirima ingi niwe uheanite mbegu cia muhia mwena uyu, akiuga thutha wa arimi kuona muhia ni ureka wega aingi ni maingiriire urimi uyu na gucenjia muturire ya aikari na mahote gwikira mbeca mihuko. Vandite muhia uyu aravandite mbembe riria gutena mbura njiganu ukona ndararuta kindu na kimwe mbembe ciake iratuika gitunguru. Koguo avanda muhia the average tuona ya ekemwe ni ngonia 20. Arimi aya hau gabere mararimaga mimera ta mbembe na iria irabataraga maĩ maingĩ na kuoya ihinda riraya, no riu muhia ndurabatara maĩ maingĩ na uroya ihinda ria mieri 3 kuhanda nginyagia kugetha. Tondu muhia utina mabuthiro maingi ma mirimire toria turarimaga indo icio ingi, cost ya murimire wa muhia withi muno. Ngoro ya muhia iri kuo kuona kambuni imwe ni ciambiriirie kuingira mwena uyu kugura muhia kuma kuri aremi. O kilo ya muhia aremi makiendia ciringi 48. Kutoka hapo awali ilikuwa ni jambo la serikali kuleta kufanya kusema food security katika nchi ya Kenya, na kwa leo nahakikisha kwamba huu mradi wa sorghum utaongeza the food security katika constituency hii. Mirima ingi ni arikitie na kuga urimi wa muhia ni ugutema itemi rinene hari kuongerera magetha, kunyitirira mubango wa thirikari wa kuhurana na ng'aragu na njira ya kuhanda irio iria ciumagiriria hindi ya riũa rinene. Koguo gugukorwo ni iganda kana ni ndirarora ria gugakorwo na mundu ena kiganda gia kubuthira mavuti maya mabuya athondeke animal feed. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Mubi wa Munyere. Thengi muno mundu witwo Mubi wa Munyere ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere ni ati ikundi cia kuhuranira ihoto cia muingi ni ciandikithitie thirikari kuhe mweke kuri aria marathi na mbere na uthuthuria wa DNA wa aria makwirire njuragano-ini cia Shakahola hamwe na cia andu a family ciaguo niguo gukorwo magitamburukanira. Kuringana mwandiki kana kuringana na mutongoria wa kiama giki Mathias Shipeta wa Haki Afrika augite ati thirikari ni irekururia hari uthuthuria wa meri ino na kiria irakorwo igika no guthikuria meri ino na ihenya, na uguo magikomoria makorwo makihika gukorwo magithuthuria meri ino niguo kumenya kihumo kia aya gukorwo magikwa. Nginyanagia na riu meri 258 niyo irikitie gukorwo igikwo uthuthuria. Kwa hivyo sisi kama mashirika ni kusema ya kwamba serikali sasa ifocus na masuala ya DNA matching, iweze kuunganisha familia za wale mili ambayo iko pale ili tuweze kupunguza
ile idadi ya mili ambayo iko sehemu ile ya Malindi. Our concern ni kuwa bado ile mili itakuwa ni ya kupeleka mili ile, kwa sababu ile storage facility ambayo iko hapo Malindi kutafika itaweza kuwa imejaa, na tunavyozungumza tayari kuna dalili ya kwamba imeanza kujaa. Kwa hivyo sisi kama mashirika ni kusema ya kwamba serikali sasa ifocus na masuala ya DNA matching, iweze kuunganisha familia za wale mili ambayo iko pale, ili tuweze kupunguza ile idadi ya mili ambayo iko sehemu ile ya Malindi. Riboti ĩyo ĩgĩmaine na ũthuthuria wa ikuũ cia Shakahola nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩhe kahinda ga gũkorwo ngĩikĩria ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya, na nĩngũkorwo ngĩcokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed, na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbi ria umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biacara. Ino ni tabarira ya ikumbi ria umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Nani ngikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Nitwakorwo tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV, tukorwo tugithie na mbere na kumenya uria bururi mbere na kuyura thina mbere na kwaraniria nani kugerera kuria page-ini ya Facebook ni Muthingi TV kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Muhaka wa muigana wa kilomita 860 gatagati wa bururi wa Kenya na Ethiopia ni worotetwo guteithia wendia wa andu
kuma Mohoro wa bũrũri wa Eritrea arĩa maraheagwo mũciĩ mũnene wa Nairobi kũgerera mũtitũ kana kũgerera mĩtitũ thabarĩ ya thikũ 30 na gũcoka gũthamirio bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia kana Europe. Mũnene wa wabici ya mũcirithania wa macira ma mũingĩ mwena wa Moyale nĩwe Harrison Kiarie augĩte airĩtu anini nĩo kaingĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ wendia ũyũ wa andũ na kũrĩa mahũthĩkaga kwĩyendia kĩmwĩrĩ kana kũrutwo ciĩga cia mwĩrĩ na igacoka gũthiĩ kwendio. Some of them use very dangerous routes. They walk for hours, day and night in the forests. Some of the victims that we have rescued, they have told us that they will have 1 meal per day. They don't have somewhere to sleep, they just sleep in the forest. You will find that we have a porous border, especially Kenya and Ethiopia, and through these Panya routes, and it's very difficult for officers around Moyale to be able to intercept and rescue these victims. To report that in 2022, last year, around July, from July 26, the new Children Act was signed into law, and now currently we have better protection of children who are either victims of human trafficking or who are in conflict with the law generally. Actually, for the last 3 or 4 years, we have been implementing a project on combating child trafficking. And I can say, you have asked the question whether it is increasing or decreasing. I can say it's very much unpredictable. It's unpredictable in that sometimes nobody has. One of the key challenges, fundamental challenges we're having here is the statistics, the records, the data. Nobody knows the number of Kenya-Ethiopian border stretches over 860 kilometers. And it is very porous. Moyale is the only registered border point. So nobody knows how many people are crossing the border. The imams, when you're in the mosque, preach that child abuse is, violence against children is not good. When you're in the church, preach that. When you're in the office or DPP, even the perpetrators, that whatever you've done is wrong, encourage others also not to engage in that. All CSOs, the World Vision is present here. Make sure that wherever you go, hata ukika kwa matatu, if you're seated next to someone, just tell them that child abuse is not the right thing to do. Na gĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Gombe arĩ ũmwe wa arĩa maheanaga ũira ũrĩa warĩ wa mũtongoria wa Migori Boss Okoth Obado, Gaspel Obiero na Michael Oyamo arĩa mathitangĩtwo na gĩkuũ gĩa Sharon Otieno hamwe na mwana wake, na kũringana nake aheirwo mwerekera kũrĩa agũkorwo agĩtwarithia ngari na gũkinya handũ agĩathwo akorwo akĩhoria ngari, na nĩaugĩte athuri atatũ arĩa marĩ ngari-inĩ nĩ maumire hamwe na Sharon na magĩcoka thutha wa ndagĩka 10 kana ndagĩka 20, na rĩrĩa mamũririe kũrĩa Sharon arĩ makĩmwĩra mamũtiga mũciĩ ũcio akoretwo akĩheana ũira ũrĩa gwakorirwo hingo ya gĩkuũ gĩa Sharon Otieno. Ya kuingia kwa gari. So baada ya gari kuwa na hawa watu ambao wameweza kuelezea mahakama, nini sasa kiliweza kutendeka kuendelea? Mimi kuna sauti nilisikia mtu akisema guys, simu. Hii ndio sauti nilisikia. Baadaye mwenye alikuwa nyuma yangu akaniambia tuende njia ya kwenda Kisumu. Na mmoja mbele. Kweli? Ndivyo. Wale nyuma na mmoja mbele. Ndivyo. Ndio. Sasa unasema waliporudi hawa, unasema msichana yuko kawaida, wameenda wapi? Ukasema wamemwacha nyumbani kwao. Kweli? Ndivyo. Unataka kujua labda na yule mwingine, sababu kuna abiria mmoja ambaye sasa hapa hatujui hatima yake, si kweli? Ndivyo. Uliweza kujua labda naye huyu mwingine abiria ako wapi? Hiyo sikuuliza juu venye nilitan jenda nilibeba kiume wawili, yani jenda ilikuwa jenda, na venye nimeona tu kuna males hakuna female, maana niliuliza na wapi msichana. Okay. Ndivyo. So kwa ufupi unasema what stood out to you is the fact that msichana kwa hiyo group hakukuwa. Ndivyo. That's what stood out to you. Ndivyo. Kwa hivyo hata na yule mwingine hukujua. Sikujua, sijui kama yeye pia alibaki na huyu msichana.
na tugaikihoka ati family ya Sharon Otieno ni ukorwo ikiamukira kihoto kia mwana wao. Tugithii na mbere ni ati ni kuma na kimako barabara-ini ya Nairobi Nakuru highway riria maabitha a kugitira nyamu cia githaka marugamagirira bathi imwe ya kuma kuria mwena wa Uganda ikorirwo ikionekana ina miguongo ya ng'ombe na kuririkana bathi ino ikoretwo yumite bururi wa Uganda kahitukira guku Kenya na ndigukoretwo irihiirwo igoti muhaka-ini na kuringana na afitha a KWS Samuel Omweri augite mathurumite kana makorirwo makirora miguongo ino na maikora ni miguongo 1,000 no ni mathie na kuga ino ni ya ng'ombe noti ya njogu. So whenever we find, like now, I intercepted this bus, and I confirmed it was conveying uncustomed goods because these horns had not been declared at the border that they are entering into the country. So they are body of uncustomed goods under East African Community Customs Management Act 2004, Section 200, being in the possession of uncustomed goods. So they were being conveyed by Modern Coast bus. So once we intercept, we bring them to the police station for KWS, Kenya Police, and the KRA. So when we are doing verification, we do a joint multi-agency. These are Nyankole cows from Uganda. They are not ivory, that's what I can say, authoritative, of course, from after verifying from KWS through their K9. For being in possession of uncustomed goods, they find 50% of the debitable value of the goods involved. So basically we have confirmed, so next is a customs procedure for offense compounding. So niko na mwenyewe juu nilibeba kama extra luggage. Yo, mzigo kama umepewa kama extra luggage upewe barua. Kama ni parcel ndio napewa manifest, na hiyo manifest kama nimefika naye border, wana stamp wananiweka seal kama mwenyewe hajalipa. Wananiweka seal na ninaenda na hiyo manifest na kila seal iko na namba yake. Mpaka kwa custom kama ni ya Kenya ama custom kama ni ya URA. Wanaangalia hiyo seal kama imekuwa tamper with. Kama imekuwa tamper with ndio sasa sisi tutajibu maswali. Kama iko sawa, wanafungua hizo seal, wanachukua hizo mzigo, wanabaki nazo. Titikiria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini na tukiambiriria ni ati mbitika cia National 7C Circuit nitanyitwo gucokereria wiki yukite mwena wa Nakuru Athletic Club kuma tariki 5 na tariki 6 mweri ukite mwaka uyu wa 2023. Ni yo guthondeka kimera kia mwaka wa 2023-2024 mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa irabu nĩitanyĩtwo kũhũrwo cabi mweri ũkĩte kuma tarĩki 25 kũrĩa manyabara a timu ici matanyĩtwo mwena wa Nyayo National Stadium kuma thaa 8 na mamwe ma marĩa makoretwo magĩthondekwo nĩ kũrehe cia athaki atatũ arĩa marĩ na wheelchair.
Mwiroreri wa Mothingi TV hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma thaa ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo ukinyitanira nani muthenya wa umuthe ngatho cia mwanya kuri andiki aitu aria a mohoro maria matigirira makorwo maigukinyira na njira iria yagireire mundu gwitwa MC kama wa Jerry. Thank you so much mundu gwitwa Nyaguthie wa Muthoni ngatho cia mwanya kama wa Shege. Thank you Vanis Nyabura mundu gwitwa Mbuda wa Mai mundu gwitwa Muthoni Nyarari na aria makoro makinyandikira goko page-ini itu ya Facebook gacokia ngatho cia mwanya ni ngakwendithĩria mahinda mega thiĩ na mbere na kwĩrorera Mothingi TV arĩ kĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge.